Dunilha acai na hitan. Dok ka ki bola chu. Hello mi pite ho na bon savin avelin ni khopa tu a hi ko omnaw hi egel zang wang khozo la hi in tu chunga 2024 Christmas kaman na diu mun a hi in tu a hi a khozol sung hi hitin vele lew hitin ke zong but vai kan tho le ka ap thai azing te lai mun a hi ike man sa diu hi in tu chung hi pastor pa Reverend SY Peito kakiman sa do nga ka unu pastor pa chanu team zilai staff nurse na kinepi mama jin ka hong wa le le hon he khusung ka ga vet le le hon he wow decoration chu gal lai gal masang langa chu thupi ta tan kana bol ve tivin to hi gal hi to koi man decoration lang thupi be set lo ai wanga ma hon a kham che be ma ho capacity in a bol vin ikipa pi vin ahoi mama jing che nunga sa panghon na bol he shooting let se hi Baptist Church Egelzang KBC Gambi number 19 Let's get started. Video hai happy. Sai nom nom ga sai. Pa me wasa ankam metam del hemal pa me tuita kanya win Christmas now champagne din na in egel zang ho bung mi te to gauna anne khom ka bol be pa me Okay. Kanam jem tia tha ta chula. Henge kanam jam te tha ta. Tua hi buni epet hi in amun hi egel zang wang khozol sung a hi in ke zong kumdang nidang in zong a hovin hitin kana ke mangkha po in pakai phatna zalin tu chungin egel zang wang khozolin ka hong ke mang thein a hi le ti hozo se pakai phatna zal hi in pathin ka thang va in ipi te hon zong hiti achu bu tuita ta me tuita ta ne jing layu a hi in hiti chun video hai achai na change ana ve be ki hite Lo ka bola chu nga pa tim la dingin man sei sei lung hello me lung hello di tan gala tangin ben koma dinga ben so adjust ko porta wi like we adjust ko bol pet
Kung ipanba din kita, Tu chung Christmas, Merry Christmas ke ban namun egel zang hiin dam se chan patin dalin sai ta. To hi leng khom kan padu ta. mà cái kênh nhau cái kia luôn cái tiếng cái bé hoa xong cái hai chục tán